आज का दिन में हम लोग 28 तारीख सितंबर महीना 2021 हम लोग के लिए मतलब याद के लिए और खाली याद नहीं मतलब हम लोग ये गाड़ी के लिए मतलब हम लोग का इधर मतलब पब्लिक के लिए यूज़ करेगा और ये गाड़ी मतलब हम लोग का ही सब क्योंकि हम लोग का मतलब पूरा मतलब ये यूज़ करना है तो hakne kapor na kalian kejunga kum kedak jong kecing sa kan mau kum kedak jong kecing sa kan mau ngan beli ya kenika ambulans. Nakabanta ban pesuk isu yang kipet pak kaput ba pius maroin MLA MDC karan kor constituency negasi apa praterik ulayo ban pelat pet ba saya kawi ka kali kitong pang habisnong upor pusara ka bahap apo jong karan kor blok nakabanta ban agi sekri yang kipet ba gi pang bestom jong kathan kaput kumbar sikro kane ka dekasin ka basau nakaliang ba pius ulayo ban pelat yaki kali kitong pang namar ka jingyar jong constituency ba ka jing e jong jaka Hakane singi lai don lang rekaru ba SS dingdo SDO Civil Rankor Subdivision ba G Karmi BDO Rankor Block ba Iling do BADO ba F Thongni SDO PHE ba Cornelius Nombri bar KQA Video blog na po Rankor u BADO balai don rangkat lang ni kumjuk kini kiri rong ba ki bayadon lang bat nga hang ni kamtam yipi ki bala wan napo kisnong kiba pelat ya kapor kaba kodor ba ngin ya pelat ya kene ambulans te was ngowe ai namar ba ngi kamyo ben petip lut ya baro bat ngim la ben khot ya ki poj bak kidon le se kato kane kiba khnyum namar ba ngi kam khot ben invite ya baro namar ba mo hake ba hak kom kini kipor namar ngi tip ba nakliang jopir pen shailem bangi kwa tambah kapertai keempat syak ni sujud ya katu kaningut tena kalian kejonga hakani kasngi kumba pilai tip ba ngin sa pelai biang sa kowe pat ka ambulans hakane ka dong kathan ngila pelai lightly ki ambulans wa te hadin ba kata ngila long saw bat kani te ke kaba ngidong kam hadu kata-kata jing shisha lada kiwi ki konsumsi kita rokame lai sautali tangka we ka ambulans kabala la ben syakri ya baro hapo ka dong kathan hendri deileng ba ka jingyar jong ka konsumsi jungi deileng ba ka jingai jong kijaka ka jing jong kijaka na kada-kadau pa na kalian kejonga nga la pelat biang sa kani ko weipat ka ambulans na kamta kani ka than bodar sini namar ba kumbangi ha kani ka por ha kani ka juk ngala persang ben pelat ben kwa ben pelat nado kini ki alai benai hendri ngimyo kali namar ba daileng ba na kalian ko komponi ru ba kimla lese berpenmi kali hati ki por ba ki khanglut ki jaka jongki te ngala ap na shilong rewat na shilong ngamyo Ndri ngalahap ben sim nang tena Guwahati ben yo emergency ben pelat ya kene ambulans namar ba komba ngilong menta kalong ba ha kene kapor kabadon kene ka khlam jingpang kabangi kaba kongsan ba kumnong bangin yada kumno bin min ngin ya yarap ya kinong pang khantam ha kene ka dong ka thanjungi ladangi lai nang ne tang hapo rani koru lese lada ngindon kali kamut kalong ka basitom ya kinong pang laningi kwa ben kitle don le kilat bengin kit syaruk syashilong ru ni simpor lese daki lai sau kanta kat ben haju yo kali lese kalong kaba simpor palat te ngalai i ya kecing sitom jong kathong kathan jong la jong namar ngi suthu ba kani ka ambulans ngabo angne ambangin bu private lese tangya kato kani teli kisnong hendrei ngila bu ya baro ki ire kat ki badon kam haka pang haka sitom haka no kecing ngibu ya kini ambulans ngabu ya kacing kerpat tangka ni kowe ba to siem ba kini ambulans kadai kajong pi tangjonga tang tangjong kiba ngingi keren menta
lene tang hauta ha kayeng ka bangi bo le ha no bangi bo bangi sim tang jong tan re sim bakne ka ambulans ka badai jong pi baro ngilong trailot ni sumare kene ka ambulans khramba ngim kwa ba kumha ki por ki ba mchua bangi don ka ambulans hendrei ka ambulans ku ba shu penong kam simet hendrei ngim kwa ba kene ka ambulans ban penong kam simet bangi kwa ba kene ambulans ban penong kam langya baro te hamla request मतलब थुई ये एम्बुलेंस मानो मतलब मत सुशो खाली हम और ये हमरा बालिम्बोस और गणेश और एक दुई थुक आदमी का ये एम्बुलेंस मतलब आप लोग का ही सब हम लोग का सामान में हमारा सामान आप लोग का सामान तो क्योंकि हम लोग ख्याल अच्छा से नहीं रखेगा आपको ये लोहा होने से भी टूटेगा इंजन होने से भी खराब होता है तो ये क्योंकि ये मतलब ये एम्बुलेंस मतलब हम लोग का जान बचता है बनियादा या कमन सिम जुंगी हम लोग का जान बचता है तो इसलिए हम लोग हमारा मतलब रिक्वेस्ट उठुए तो हमारा सिर्फ खाली इतना है हमारा ख्याल से हाँ क्योंकि दिन भी इतना गर्म है ना तो हम लोग टाइम भी इतना नहीं असली तो खाली ये रिलीज करता है मतलब ये दूसरा चीज़ के लिए दूसरा काम के लिए तो हर टाइम हम लोग मुलाकात कर गए हम बराबर आप लोग का साथ में जो हम लोग आप लोग फोन करेगा अभी हम आप लोग का पास में जो हम लोग आप लोग लगता है भी हम हर टाइम में तो मतलब हम साथ में तो थुए हमारा स्ट्रोप तो खाली इतना है और एक बार आप लोग का लिए हमारा स्ट्रोप मेथला खुबले शिबुन